Thona ntune mutegeri bwega nuntu bakwana kanya kugwatanira na unikire weru njuma thaa 3 jejanija majatu kubanganiritie kirinte tochito. Proabore kugara ringire rwaria rwa kigina kura kienda kuguna kariba gishigo kiayo ndi mubunge Taitumwa amenerete nthuki thini kuregana na rwaria ru. Azimio kumeneria munene wa borithi IG Koome na wa Nairobi bakiuga ni bararemerwo gukaria Kenya kagitaga kuandamana. COG kwariria kwinikwa kwa kigina kiramba county jaka mukiraba kiuria mbete cha mwaka juju kuthira irekerwe cionthe. Arimi ba majani kugegembe South gutrimana na gutariria mathina Strasbourg kurukira rungu rwa gutongeria burabure okagitene gaka. Betagwantinyeri kinyo mwananirio mathithio tukubona arwa ni Maureen Kirimi. Mubunge mpuru wa Buri na aririte gitumi kiawe kuringa kura ya gukurukia rwari rwa finance bill rurete muthutira jo munene ajanthe gorone akiaria mpuru ugite athithitio jo kenda gutethia Rais Ruto kuona kigina gya kuingia mawira ne jawe kiria karibatigania East na mubunge wa Igembe North Julius Taitumu nonekete kumeneria murunga mojo anthuki mbithi baraba kumeneria na inya mono baraba ijikene ta Genzi akiuga batina moroto jo mwega ugite rureruru rukeja kugwithwa Kenya niyo ikaringika bonene. Mubunge otiganisti mpuru wa Boria wete aringire kura muswanda ya mbete wa mwaka 2024 na 2025 aina wendi bwa karibati ya Niesti Nkorone. Tunasema yes kwa Ruto kwa sababu Ruto anaweza. Kwa saizi nikisema no ni kumaanisha kwamba uwezo kwani ipotee. Nikisema no nikisema kwamba CDF ipotee. Nikisema no nikisema kwamba barabara yetu kunaje ipotee. Nikisema no nikisema kwamba barabara kwenda ya Bureri Rose ipotee. Nikisema no nikisema kwamba uradamu ifungwe. Nikisema no nikisema kwamba nafunguza mambo ya stima katika Kenya hizi. Na ndivyo mimi nikiwa kiongozi wa Watigania, kiongozi wa Wameru, jana nilipia yes kwa sababu ya maendeleo. Amen. Kuringana nwe kuina mirandi Kithomba baikite wira na kiria karibati ya Niesti amwe na Rais William Ruto na no mwanka mbete tionekane kenda mirandi ikinyanila. Unati ya Kivina Road 22 kilometers amepatia 3.1 billion na contractor imekuwa revoked ile aliyokuwa kwa zamani. Ameweka mwingine mpya atakuwa kwa site by next week kuja kupanga mpango wa kutengeneza barabara. Kwa saizi amepanga mpango mingi. Kuna mwingine simu hapa juu ambaye inaitwa Ura 3. Ura ni damu inasimba kusaidia watu wa Meru County na maji kupitia serikali. Kwa saizi amesema kwamba mtu wa Bori naenda kusupport wana stima. Saizi tunataka kuleta hapa transformer more than 20 pieces ya transformer ya kusaidia watu wetu. Kwa saizi kuna barabara inaitwa Murere Isiolo Road inakuwa recapitated. Iko na 600 million ambayo inatengeza. Na wanaenda kuilaunch very soon. Na company imepewa tenda tayari. Kwa saizi kuna Kengen 20 billion ile ambayo iko Mudhara. Wamekuja wamepima waangalia kila kitu. Kwa saizi kuna barabara ya Karama Mbata Road 50 kilometers ambaye contractor kwa site anaitengeza. Na ndio na nyinyi mkiwa hapa niseme no ama yes? Yes. Niseme no ama yes? Yes. Antonia we mubunge wa Igembe North Julius Taitumu awite kwina mantu Kithomba muswandene yo yara yatetheria Kenya muno kunyiye marando yara ya kuria mbecha tiayo inyingi amwe na mawega yangi Kithomba. Kwena itarira ke leadership no mwaka buteke hard decisions at times to reject what will happen. Dai no ndengo meato ikiwa teo shoria bila bakwenda drama na kinyanka reject vijana watafurahia. But what are the consequences? Dai Kenya ina marando 11 trillion. Bejire tomba ko raise
is less than 3 trillion. Kinya toko watore mbecha yu ite na interest. Kana na interest yu kinyote mtokore wa mochara. Ute mtokore na ute kore no mwodo aniria is around 7 years. 1.1 trillion is interest that we pay every month. 2.3 of that amount issue mbecha ile weta. So the remaining ichire go with the development, ile go with the go ile inge na ile inge. Ando wengi wako Ruto ni kazi yake ni kutembea. Abagu aita kulyonga ingweti gomba ko ya mwate ntukubu kararira. Kwena thina inyinge ile na mbecha no yetatia ikendeka. Akiaria nteretie mikindori igitara kweyana chekitia Uwezo Fund keri kundi mpuru nonekene kwelanetie lienere mpatho chiawe na waziri wa urimi Mithika Linturi. Number 1 nitaura mtu. Number 2 nitagukia mtu. Number 2 mwakoroko na mbele. Okuwa mbele nwengire obaili uraenga obabatu uraenga obana uraenga omuwanja mwigamba uraenga obanana maluya uraenga iwa leto ya no toto ya ndubeto wankwando wera milimo neyete nene president wale mwengire patalaise emakule na nyunda kanzi siyete inyingi muno ibo ndokora kuwa batu to kwa maro na magatema na neki kiongozi otiganya hizi ndete kelia antubeto ba kwamba iletie uganda loi enja ndato amori enja ndato ambio bori we nyumba ya sioni yeka kwa laiga ngwa kwa murume ito okola kioni okola mbio ompura tena ndo muntu kanda wa waenda twanyene tukanjerandiria. Number 1 no tukwenda form 4 wana ndi no tukwenda form 4 wa English wana hii no tukwenda matasi ya university kaya aruero ni bonto wewe ne course no tewe kompora kile course we nyumba ya hii yangu anakwenda etela wa hii aitwa muo enja ndo ambio bori. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Akiama Azimio ni borete inspector munene wa borithi IG Japhet Koome na munene wa borithi county ya Nairobi Adamson Bungei gochebere gitene na mpoye kumana na kiraba kugane bakoremwa gukaria antu barethirito bagitithia na mbere maandamano jaziri bogete bairi baba kinyani babatere kwaira mutharabajo antu bairi batete oturo bwao bakirikana kurathani maabisa baborithi kagita kamandamano. Anthony Kathenya na report ija. Ngwataniro ndegani na thirikari ya Azimio itongeretwe ni mutongero wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka leo ni uliti inspector munene wa polisi Japhet Koome amuna munene wa polisi county ya Nairobi Adamson Bungei kwebela obisi ni kileba kuuga ne ikalika lea kwangaikua na kwithokero kwa imwana bila umiliti kiumia giki kulegana na muswadu wake yena ithokiro lile ya polisi lilatigire kimwana kimo kia miaka 29 Rex Masai gitete moyo amuja Nairobi. Ngwataniro ni Azimio mwonogu ni olitio sonkoni kuthithwa na mupolisi ole ala olagire muthakojo kujukirwa matagaria make watho. Rex, like all his comrades, was peaceful, unarmed and non-violent, but he was senselessly gunned down by a police bullet. This is a tragic event with far-reaching consequences. Our coalition is extremely disturbed by Rex's fatal shooting. We demand that these perpetrators of police brutality be arrested and charged with murder before a court of law. As Azimio, and on behalf of the people, we demand that Inspector General Japhet Koome and Nairobi Regional Commander Mr. Adamson Bungei immediately tender their resignations for failing to protect the peaceful demonstrators. We also demand that the Director of Public Prosecution bring charges against Koome, Bungei, and their rogue officers for the murders of Rex and the 75.
ngwatanĩro ya Azimio kagitaka nĩrute mũtongoria wa thitango jia mwingi Renson Ngonga kũrugũria thitango kĩrĩa nene bababaĩrĩ ba polisi nonto bwa mekarĩka mama mwenogu ngwatanĩro ĩno ĩrugalĩte kalekale ya mbere kũthithĩka ende nĩ mũtugo wĩthĩrĩtwo rĩo kuma kĩbolisi kĩrĩ maandamano ma mwaka mũthiru ma ngwatanĩro ya Azimio Kenya baingi nĩ batere mĩoyo nyuma ya kũlagwa nĩ polisi. We further demand that all protesters detained illegally by state security agencies be released immediately and unconditionally. We demand that you resign. Koome, we know that you are vicariously liable to the murder with malice aforethought of one Rex, and therefore you must resign, and the DPP must institute a criminal charge of murder against your person. To the police officer who murdered Rex, you must surrender yourself before Kenyans catch up with you. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Ubunge wa Ekuru County ne mbuna ugete wero na atiwe na kugwata mbaru rwari rwa kigina ni Finance Bill 2024 nonto nikionaniria kyatimbe chira bamukagera chia gaf ikongerekani ontubwekere kinya bwekeri ni mubunge wa county ya Kirinyaga kagitene kwa munini wa governor county ne ya Embu Akiari Antony awe ugete rwari ruru rwatweka wathuru gatethia kuongera kigina kira county ya mukagera kuma kirithirikari nene. Munini wa gavana wa kaunti ya Embu niwe Kinyua Mugo ni uragathiririe ikinya ria ambunge nene ria kuvitukia the Finance Bill 2024 muthenya wa igoro niguo ivote kuthii committee stage kiumia tuthiete. Kinyua arauga ungania wa magoti noyo njira iria thirikari nene na iria cia kaunti ingikorwo na mbia cia mirandi ngurani ya uthii wa na mbere. Kĩndũ tũngĩka tũtarĩ na magoti na takũgeria gũtiria kwĩgana. Tũtarĩ na gũtiria kwĩgana gũtiũndũ tũngĩka. Cia rutwo indo icio andũ marauria irutwe. Watu kama nginya andũ mathiĩ bunge nĩguo maige kura. Nĩguo ĩkĩrũkue. Andũ wetu tigaine mwĩrei. Mũtarĩ na finance bill. Tũtingĩhota kuona mbeca cia gwĩka ndũĩ kana ndũĩ. Ambunge macoka tondũ ndikaraga kwa nĩo maragikuo. Nĩnjokea ũkabaĩ na hueta kwa terabĩtirie. Hakuna mtu amekosea. Gũkũ nake mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga nĩwe Jane Njeri akiugaga kũvĩtũkwo kwa the Finance Bill 2024 nĩguo gũtigĩrĩra ambunge aya atumia nĩ mongererwa mbia ciao cia mirandi thĩinĩ wa kaunti ciao iria mathurĩtwe. Maana sisi tunasema ya kwamba lazima kina mama waongezewe pesa. Maana yake ile pesa ambayo tunapewa ya kufanyia wananchi kazi haitoshi. Na mimi najua kwamba president wetu ni mtu ambaye anaheshimu uongozi wa kina mama. Na mimi najua the 47 county MPs wakiweza kuongezewa pesa za kufanya kazi hapa mashinani, hawa wananchi kweli wataona ya kwamba kina mama wanaweza kufanya kazi. Marĩti mĩario ĩno thĩinĩ wa University ya Embu kũrĩa mũtongoria wa atumia thĩinĩ wa kaunti ya Embu nĩwe Njoki wa Njerũ akũvecanaga indo cia gũkwĩrĩria biacara kũrĩ ikundi ngũrani, indo cia gũtetheria andũ arĩa marĩ na mawathe ngũrani, ũndũ ũmwe na basarĩ kũrĩ arutwo ngũrani, mbia iria cionthe irae cia mwĩgana wa milioni 7. Ũmũthĩ nĩ twamava indo nyingĩ, twamava matangi, car wash machines, twamava magema, twamava sanitary pads, twamava nginyagia mathavuria isiko thani, catering equipment na indo cingi nyingi iria twamava kuma PWDs na nginyagia marevo tanginyagia atumia ni twava ikundi nyingi muno mbia muthenya ũmũthĩ makĩria ma ikundi 164 na ni twava nginyagia andu arĩa mekaga catering equipment twamava makĩria ma ikundi 55 na twavesa na basarĩ muthenya wa ũmũthĩ. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kanjo ya magavana nĩritĩte mũkana kĩrĩ thirikari nene na kuga kĩgina kĩrĩa gĩkinyaĩra makaunti gĩtibatere buru kũnyiwa. Kanjo ĩje yugĩte kĩthĩra mbeca nĩ ciĩnami thirikari nene nĩbatere kwĩthĩrwa ĩkĩaĩra mũrigo jojo akĩamaba kanjo ĩje nĩborĩte thirikari ya Ruto nande kwĩthĩrwa ĩkĩrekeria kĩgina kĩrĩa gĩtigeretwe kĩa mwaka wa thirikari ta 2023-2024.
Kanjo ya magavana ntuku ya Narua ni iritete mukana kiri thirikari nene gukonia gutaura kigina kiria kiathuriri makaunti kiri budget ya mwaka jwa kigina jwa 2024-2025 mukadirigite wa COG Anne Waiguru akiuga thugane riri negiuta tena watho. This unilateral decision does not only undermine the spirit of devolution but also jeopardizes the essential services to be delivered to millions of Kenyans. Whenever there is a shortfall in the revenue raised nationally, the shortfall shall be borne by the national government and not by counties. The Council rejects this proposal in totality and demands that the National Treasury retains the county equitable share as enumerated in the Division of Revenue Act 2024 after the mediated process. Bobo budget onde thirikari thiritwe gitumiria gataura mbeca kiri ndwangi mwanya mwanya kumane na bimwe bya ichunche bya Finance Bill 2024 kweberwa. Excellent. Waiguru nande akiromba thirikari nene kurekeria irandura ya nkurukia bilioni 60 ira county ikurandura thirikari nene kiri mwaka jwa 2023-2024. The Council calls for immediate release of equitable share of revenue owed to county governments for the months of May and June 2024, amounting to 63.6 billion. This is to ensure uninterrupted service delivery at the county level. As it is, many counties are struggling to pay salaries because we only received the allocation for April this week, and we are now asking that the allocation for May and for June is dispersed so that we can be able to meet the obligations of providing service delivery, especially in health, and also paying the healthcare workers and the county civil servants who work in the various counties. Bakiaria nyuma ya muchemanio na Minister Wogima Susan Nakumicha areba kwaragiria mantu jegi NHIF kugaruka na gutwika shift Gavana Baba Nkurukini baete thirikari nene ntuku kenda kurekeria mbeca cia county ira mwankira nande itirei mukarerigite wa ugima kiri COG Muthomi Njuki akiuga thirikari cia county itiumba kurea marando ja KEMSA kethera mbeca iu ititheri kurekerwa huntu buria kuga kuombika bukareta mpangaratano. The monies that we owed, that is over 2 months. For every county, 2 months disbursement is equivalent to maybe 2 or 3 months salaries. And given the fact that recently we were on the spot from the ministry as having not paid debt for KEMSA, it will not be possible to settle those debts for KEMSA unless we get our full disbursement, because we have to make a hard choice between paying debt for KEMSA and paying salaries for the workers who are working in those hospitals. So it is critical for us to get the full disbursement of up to June for us to be able to pay monies that are owed to KEMSA and other suppliers. Njuki na chokete aromba NHIF kurea sibitari cha mwingi marandu jiraja kinyete bilioni 8 akiuga kure no batu bwa mbeca iji kure wa mbere NHIF kutwika shift. Most of the facilities in the public sector have not been paid. We are owed up to 8 billion by NHIF. So as we transition, we do not want to see a situation where the 8 billion becomes a pending bill for the public facilities. We urge the facilities that have not been paid for their debts to be settled by NHIF, and of course they need for them to be remunerated or given monies by the national government for them to do that. That is our ask. That is the only way we will transition to shift or sharp with a smooth transition, having no debt with county facilities not struggling. Muchemanio jwa Narua na CS Nakumicha nijo tigirite witikaniria burabuga akinyaniria mubango jwa thirikari jwa universal healthcare. This will be done through the provision of requisite infrastructure for electricity and internet connectivity. Bogwetera nandi ni kuona kethira thirikari ikathikira kiriro kia magavana itigire ntuku inka imbere ya mwaka jwa kigina jwa 2023-2024 kuingwa na gukinya muthia.
Pamwe ba MCs bambunge kaunti ya Tharaka Nithi bogete abunge na maabisa bange ba thirikari nene babatere kuthikira uge bwa Kenya bwegerwa kigina rera titana mbere kwarirwa bogete inya yonthe ithagiro erekire mu Kenya wengwa na nandi na batere kuthikirwa barite jakire mambura jaki untwire ja muthambe ara mwerekeri wa mantu jegi untwire George Chabari orite siasa batigatonyere mambura jegi untwire ba kiaria kiathoni gya untwire bwa muthambe mbari cia mugona mithero pamwe pa MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi barugamite na Kenya kuria bunge kwigwata na kuthikiria Kenya kumania na muchwandora bakurukirie muthenya wegoro mugaru na Kenya ndetwamberie gwiciria na kuthikiria bore wananchi bakuga tonto sauti ya mwananchi niyo sovereign kana tebu sauti ya mwananchi niyo etuigete au na kwoguo na tukienaga muno gwa kijokie Kinya mwananchi akarega ni watu andikite nikaenda tubutira wiro u kana thia kwoguo no mbende kulomba through our MPs twamberie gwiciria na kwamberia kwariria the executive na ari iguru nikenda bambere gwiciria monto wa finance bill 2024 nikenda tunyamu tuto nini tutigere turi wananchi bakwetha bagi oppose bayethero bakiafiria bakwereria nikenda tujitu yamwe sababu wa wananchi ndio wametupea kazi kuringana na jumbe baba mu Kenya no ri na inya eri iguru burundeni ya nthiguru ya Kenya na nkinya katiba ya nthiguru ya Kenya na kwoguti bwega kuringa kura na arabata kwenda muntu ondo ena voti ya kugera bantu akamenyaga abwiri kugera voti eu kuringana na muntu oro mutumete buri akwenda kana teu muntu ageraga voti kuringana na muntu oro mutumete buri akwe nebi wanaishi twena thina ta community no ntonjaruo ndo nejia okera atongorie bao jiabera barenda baringa kula atia gikundo na gya okera atongorie bao ndo na baibera barenda baringa kula atia nebi benu bwabanga bakaringo bule bakenda nonto butaberire alo nonto tutaberire bule tukwenda baringa kula this other time round anayati tukagira tukabera bule tukwenda baringa ku kiatho giki mundiriri ntugo ya mbere ya kuonanirio ntwire ba muthambi mwerekithia wa untwire ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Geoffrey Chabari ya kiorotagira tongoria barabara mitugo ya kwaragania na gutoka biatho bia untwire ya kiaragiria iguru ria kiatho kinene kia urangeti kia mweri tuthiete nyambura cia urangeti tutikwenda tukathi kuringa siasa itena maana na haraka nini ke urageti last time kuri na antu bajire no kugere gutwenyangire nyambura chetu teshimiwa hapa pakalia of course lakini kuri antu bajire no go bageria kwenyange nyambura ira chetu che urageti okaya koigwa wena responsibility onenkeretwe imukari wa Tharaka Nithi merute we toki athini tageke twaya gatwe baete intomero tubaterete kuyonya nyekerete tiko ya kuoneria ntomero bura wati aruta wirembega na no awetiria korarega kuyegoro iki amwe na bubu MCA kaba wanja ugite ibwega kurungaga na mono ana bantu arume kagita karaba kugimara no togekaza mitugonia tia kemero I want to assure you bote kagya na mauto tamama makugia neto kwelea nogu ana beto bagetano no tole no twathire thibitari bure batanagwa ngwegwe rwembo andakena ndano ye jatana nagwa oga untukaria ngapu bure baragerua itokani bo balerie Thiando ncho mitambo ura no murugamiri wa kiama gya Salt ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ugite untwire bwa kaunti ya Tharaka Nithi buri choka nthi nuntugu utire na watho bwegia untwire ndeni ya kaunti no ntenda kwaria uma kuma kagita karagwa mwanga kagita kamuthomi njuki gutire policy ya kacha noe mogu Tharaka Nithi barikite kundibeti na yakuruka na ike uti mawona kacha tiko nenkora support yembega ndiga turi amwe antu betu tende kia tagike gitiagirite kwigua ibanta miru bakungangana nakyo imangotore bagirite kwa baba nenkere kuma thirikari ka tutiagirite kwiro imantu maurangit imoto getagire mo thirikari ga fandaga turienda kacha ifando in very small ways Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.
Kada chemwanya kirigo mutegerita na mbere kurumira ntu chetu inchokerete nyimeka gitagate kuraja na ntutonkurukyo kebebia mutambo. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku ega bwekaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwekaga muthitho ryonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho joka batetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo joshukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko 3 na thenewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba aja miru obisi sheto iri kalkia akwina nduka inene ya Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 ya mushogoro maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwankatha 10 ya mushogoro nkuruki gwatania na dagitari o munene mutaaramu J Mboro ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV kumenya mantu nkuruki araniria na dagitari o munene mutaaramu J Mboro gukurukira 0721 640 369 0721 640 369 Mokeo Nutritional Herbal Clinic tunatibu Mungu anaponya. Kwa majina mimi ni Jojo Dhiambo Mituka kutoka Siaya. Nilikuja huku kufanya kazi hapa Mbeita. Hiyo siku nilisikia ikitangazwa kwa radio. Cheng cheng na coke. Nikaanza tu kukunywa coke. Nilikunywa mara 15. Nikatuma code kwa 4011. Baada ya kutuma walinipigia watu wa coke na tumeshinda. Naweza waambia waendelee kucheza hii game, ni ukweli. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. My body, where my body, my body. Ukipata baridi, nunua mabade. My body. Ukitaka usingizi, nunua mabade. My body, Rhino, ni Rhino, ni Rhino, mama. My body, Rhino, ni Rhino, ni Rhino, mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee.
Mei, changamka na Star Times. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na Star Times. Let's get ready to download Star Times on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidijitali. Menya mumero neteketia aigaga agakua. Lakini kuringana na mondani yetu manto yatu na jona ndeo tugweta kwegaruka antu iba kwandika Wales muno kwanza antu baba thomete iba kwandika Wales so no batere kuibanga bwega kwathithia wero kuka no kaiga ikuiga wero nutugana Kimeru na kwe type ijire cia kuiga kwe na ira tweta oro Wales na kwe ngeri ten Wales oro wero ne kuga na kanyoro mumeru tumenyeretie na yonde neteketu sheria lakini nayo ina njira cia cia kuiga kethe ne je kanyua mtu menyete twe mumeru wera wa ithira wina witness bana kana bathatu noro kauga no bonde baba tere kwitho bakiugaga na waiga na arua internet ko 90 ndethira ntakua kankaiga kaire na ndanto baba inge muntu aiga ere 1990 na mbuga membi arakuire rua koigua family ikiuga baba na igaete muntu mume akaumira akauga ataigaete gwata koti ukero mukoro igaete ri ukogwe 1990 na area 90 days itathirere ukona abo gukirwa that is invalid kana etigite atia ataigaere na ndoko wa mukona igaye ni turagitire atia kabara kukumanire eni sheria githemia sheria tesore kureteri mubango jwa nkatha cietu ni Solution Sacco kirigo mwene biashara murimi wa kawa murimi wa majani murimi wa nkandania na murithio ng'ombe sheria rugura account ya mavuno account. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Pagwitana mbere kurumira nteto cietu mutaalamu na muteteri umukatha wa rera uria kinyani mwerekere wa gikundi kia rera kia the Pan African Climate Justice Alliance agwatanirite na thirikari county Tharaka Nithi na Kenya University ya Chuka nibekete kigomano gya kubangira mambura jaraja kwirigiro muchine munene jwa Nairobi jegerera ni aramantu kathumba jario ntaira cia kwagirithia rera jethirito ja kiarirua na gwikirwa bunene. Samuel Gaishma na Chekenya. Then audience will ask the questions. Irwaria ruraruruthiritwe University ya Chuka rubanganitwe ikiama giguchwa aki ya kwenyangika kwa rera Pan African Climate Justice Alliance kira kirugamiritwe imuchiacha na mwendi maramatuthiurukirite Daktari Mwenda Mithika bakiwatanagira na University inu ya Chuka amwe na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi rwa kuthuranira kigomano kira ikambiria University wa ino Jumatatu yijite kwariria mantu makonie ugaruku borera. Kigomano giki kira ikareta amwe athomi kuma nthiguru 87 nkuruki ikaigwa kiri na aritwa amwe na arutani ba University ino ya Chuka, Tharaka, Meru, Kemu, Embu, Karatina, Dedan Kimathi amwe na Kirinyaga. Kuma Jumatatu icio ikethira iretete amwe abatwe vuguvugu Pagja turetete antu bau bonthe bakuma nthi cionthe Africa na outside Africa kenda tumba kuritana antu ni ukongamano ya mantu ya climate ndene ya Africa kwithwa kinya twi na kongamano ya kambiria Monday nethirie ntuko biumia bieri ni mwe kureta antu kuma nthiguru 87 in the world baba ingi bonthe bakara moteri ni jariku oja twakite guku. Number 2, antu baba Kenya na bakenda kuma bakinya babone ora Kenya kali bagatika tobesa toba na tuoku o Kenya mantu mama climate change imantu ma affect antu bonde na antu baraba wa affect muno na na baidi no ntibo bagatura maisha maingi muno nthiguru ino antu baraba kuru tatigo no gutiakura muno mianka yetu ire tigeri kidogo koguo ndi tukathukia nthiguru yetu baraba ga affect muno
na antu barabaithi ndenda ku advise antu betu batharakanithi na antu bakenya ino yetu kariba kiuragwa bairutanirie kiruntu bubu bwa kumenyera rera kenda barutha nthiguru itwika bantu ega agutura bitu kwarira ciana arua in disaster yontu kurare amafuriko amaingi yari kwarite kugethira kwina into bibingi bikathira mimea ikathira ng'ombe ikathira icio tuwita disaster ngwetu ikuritana antu kenda antu bamenya kuria ki maisha yara tukethira twina into kiki bitwa climate change. Kila mtu amenyere bantu araukara wethiri roje ukunywa na chuba ya plastic miogera mutaroni nondu wagera mutaroni kuga thirikari wira weka ya kuoya hokuthukia your own environment tweka responsible thukia chuba eno miegiara yagirite ware mpempe miogera muchako mutaroni ukiuga thirikari kaya kuoya. Professor Henry Mutembei uranwe munini wa chancellor wa university ino ya Chuka amwe na minister wa barabara na maramato thiurukirite ndeni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi engineer Gitikijiro ibariritie bora university ino ya Chuka amwe na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi baigitwe bakirutha kurwa na ugaruku bubu bwa rera. University ya Chuka bwa mbere ya formulwe ina niche imwe kana area ile bati kwithwe ile known for environmental sustainability kana kumenyera climate tutumira into bia bire kuthaiji na tutigira nchiaro ile ikeja into bia bitumira bwega. Our faculty of law, it is only on environmental law. Number 2, wajira na kiri health, wajira community development, the professor kwaragiano professor in community development in the area of disaster management. Ko tukothithia research itukuthomithia na bana arua na balojo. County government nontu bakundio na mantu ma climate change na ibonete inkwitiga bwinde bwe witnesses governor wetu na nenkanagira mbeo certified since ira ile adaptable conditions cia climate ira twine oguku itunenkanagira mbeu tainu na kinyatha ino kwina hybrid ya ng'ombe ira tu cheria ira tumba kuruthia kubandithia. Enkripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Acheri mono bakuma Tharaka niboritio karia na gutegero gwa kuyana bao mono barabari maskuru jani mataro kuma kremsi wa wodi ya Nkondi Gitonga Kithuka uria woriti achari kurumira kithomo bukatha irinjira guchukiria na kwagirithia uturo. Nemsi wa Nkondi to Mheshimiwa Leonard Gitonga Kithuka kerigoria kithomo nterino faa pote ukipata below C+ don't lose hope. Kwa sababu future bado iko bright. Ngangania mahali huko, panda na utafika mahali ambapo unataka kwenda. Gitonga kire mambura makonenkanira biewa kire compassion ya karumo thenya gwemde na oriti arito bara mono bari ma universities utigiri bakwirithira mono kagita karabari masukuru mama. Mimi kwa wanafunzi, be good time managers. Na tukisema time ambayo uko naye tumia vizuri. Kwa sababu saa hizi uko youth, in the near future utatoka kwa hiyo blanket, utaenda mahali ingine, utakuwa mzazi. Kwa hivyo wakati wako ambao uko nao saa hii, mahali huko, mahali mzazi anakumold, kanisa na kila mtu, tumia vizuri. You will not regret in future. Number 2, tumia resources ambazo zinapitia ndiye mikononi mwako vizuri. Mzazi akingangana akupatie pesa ya upkeep, usiende utumie vibaya alafu upige simu ati unajua pesa yangu imeisha sijui kumeenda aje, na ni pesa ambayo ungetumia vizuri probably ingekupeleka wiki 2 wiki 3. So the resources ambazo ziko kwako, zile umepewa, zile unafaa utunze, zitumie vizuri, na this community itakuwa appreciate na utakuwa na discipline ambayo itakusaidia siku zijazo. Number 3, hiyo ni wanafunzi, avoid peer pressure. Kila mtu ako na, hata sisi wenye tuko kwa siasa tuko na pressure zetu tu hapa kwa wenzao tu hapa na pale, lakini mtu ambaye amekomaa anajua vile jinsi ya kuhandle the pressure hapo. Wewe avoid peer pressure, jiunge na kikundi ambacho kinakusaidia. Ukifika mahali uone mtu akusaidii, wachana naye. Wewe concentrate na ile goals umejiwekea in your life na utasaidika na utaenda mbele.
mbito ya bwana Nefati uri murugamiri wa Compassion ya Karu kiri achiari muno banterino Chiankondi. Kwa wazazi wetu, tafadhali ninawaomba kitu moja, watoto wetu wanapoendelea kusoma, wanapoenda universities na secondary schools, mtie bidii, tushirikiane pamoja. Kama vile Compassion tuko on standby, tuko karibu kupatia watoto wenyu usaidizi ambao wanahitaji. Na nyinyi nawaomba msikue mbali, wacheni kunegelekta watoto, kaeni karibu. Tukae kama ile mawe ambayo yanapika chakula, mawe 3, mzazi yako hapa, Compassion iko pale, kanisa iko hapa, na huyu mtoto tunamsukuma atasoma vizuri. Kwa hivyo mkue present na tutasaidia watoto wasome, na tutakuwa na event kama hizi nyingi tukisherehekea ushindi wao, na watakuwa watu wakubwa hata huko mbele. Ikagitani waku bwana Nefati atariretie. Let us be monitoring our children every move. Be accountable for your kid. Wakati wowote, ati ukiulizwa kwa wakati wowote, dakika yote mtoto wako ako namna gani, ako wapi, kuwa na record ya mtoto wako kila wakati. Hizi monitoring zinasaidia ya kwamba hata mtoto atajua kuna mtu wako nyuma yake anamfuata. Kwa hivyo hata akienda kukosea atakuwa anajikosoa akijua kuna mtu ananifuata. Imambura marama kurudhito muthenya gwe mthi Compassion ino ya Karau makunenkera bie wana barabombite kurutha boya kirikigiro ya KCSE ke mwanka mukuru kuna baumite kiri Compassion ino ya Karau. Ninafurahia siku ya leo kwa sababu ya event ya leo ambayo tumeshirikiana, tumekuja pamoja ili kuwatunuku na kuwazawadi watoto wetu ambao wamefanya mtihani mwaka uliopita, wamefanya vizuri, na tukihimiza wale ambao wako nyuma yao wazidi kutia bidii ili na wao watakuwa na nafasi kama hii ya kusherehekewa na kuleta watu kama hawa umati huu wote pamoja kwa sababu ya bidii ambayo wanaweka kwa madarasa. Mimi nitasema ya kwamba ni siku kubwa kwa wanafunzi wetu, wazidi kutia bidii. Kuna wale wanaenda secondary schools, kuna wale wanaenda universities, wazidi kutia bidii ili kukue na nafasi zingine huko mbele za Nkiripotera Waru TV kumantere chia Tharaka Bito Paul Gwakabethe. MC wa ward ya Ntwamboi Frederick Mburugu na akanite uge bwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza ati kuri na ngwataniro gati kao nawe akiaria augite bu ni urongo na gavana agwatanite na MCs 13 wake nikire ugite mbere ya Senate ati bwari urongo nongerete na kwa kinya bara bagwatanirite na gavana Kawira Mwankira na ande bate kumba kuritaniria ngugi nontu na batite mirandi ya witina mbere. Nicholas Chabari na kurikitha Mariri mathiko ma mukuru Daniel Ntoinyingi urarikitie na gututigana kunogokagwa muci gwake ntura ya Karonene Ntwamboi Igembe North. Mathiko mako mukiritwo ni atongeria mwanya mwanya ario kinya mubunge wa Igembe North Julius Taitumu. Ndapia kwa pole kiri family ya Kibanga na mwiri ayo tobate na community ira yondera ritanairia gwina musendanieri. Mama na familia yake yote tuwabie pole sana. Nkuruki iyogu mantu makoneania na maendeleo na bura kaunti ya Meru thiete na mbere na moimathira na mbere na kuwata mwanki matongoretwe ni MCA wandi ya Ntwamboi Frederick Mburugu uraugite ati kinya wethirwo gavana Kawira Mwangaza na ugire ibagwatanirite nurongo wake nontu MCA 56 batiko watanira na gavana uju nontu batiko na maendeleo nturani cha kwao na bara gavana agwatanirite na bone antu 13 wake Ndaiberuwe so Mheshimiwa Gavana akiwa itwatanirite enduke landi na kurbanjuri rwari rutathira rwa president yathumanire na rwari rwa tukwaria tutikwaria tukiwa batu ture MCA kana twithira kure bitu kundai gavana bira tukuthetera kana bira bithera tutikwatanira ni antu betu bona maendeleo no tuturua milioni 45 kimbia cia sikativu isi yake maendeleo gavana no atwiri webtini rera gavana arati neti aberete bakutangwebwa yana county assembly of which uteo mabureo ira inteto ira mtu aratisio kulukia rera kwenda kuirikia makira kwari nakyo county bura bwari kaitene kala ki senate ura kuri thai
ki county assembly Meru kutenda ngwataniro kati ya MCAs na gavana kwithira gavana na bawe ikundikia 13 members na 56 members nabo bawatanirite kwari mantu ya Meru ni onto tukwari mantu ya ngwataniro ikwithirwa kwina wirigiro kumania na initiative re ukirune akuru banjori na Kilanje kwaririo ntubu na nkuona ende derekerire ari kumania na gavana iko preempt kana kimatokia gwire bati kwithira kiritawa ni atongori bara bena kanya kau lakini bakuibwa na bakethirwa bakamenya way forward kimanto arario Kagitani wako MCA yo wantu amboito Emburugu wamwe na MCA watene wa wandi oeno twegitonga ibonekanite batakwereano mantu nimegie murandi wa gwaki wa cibitari ya Mioine former MCAs inkuona bakiwatanira muno na gavana kwithira bakielesa atongori bara bekura bakaritangwe muntu nara kanya yake na nore angwe kwirerita aurori kukanya ariteyeke na madhwani yake na consort ya ntu ambui na ateba kwenda kwitana mbere kuru ntu mwendo clarify kumania stiru ke the former MCA na ure kuimbesa cities cibitare cioga cibitare Mioine otembesa ciatiro cioga cibitare Mioine within department health then Meru County pesa cioga cibitare Mioine utesio kana ago edo ago ambita atiro irio 2.5 million na inda atiro ye contracta na contracta kambiro to ramaiao contracta ate kambiro to ramaiao ate contract ereko na ndramura eto via to ofisine ke mwaro eto sipe wa procurement mbejo ite kauro theri na cia kiola na cia mea na cia ndomoru so tafadhali muntu naite arite ngwire reke na ale kombajanja na agu atoriwa mantu makonene na gwitira na mbere kithomo nterino chegembe north kinyamo ibenkiritwe antu bakiora wibathi na mbere na kuthomithia ana baone kenda igemberere rithi na mbere na kuoroka na kwithirwa kwina thiri omo ikikwenda kuwatwa na inya yonthe na tafadhali ndaromba kwithirwa kwina thiri masukuru yetu thiri ni eronekana kuma ki muciari muritani na kinya ana betu bakaritano boboya tukuona ntu bonde group cionthe arimu babanake bakuru antu kuma kuraya beyete kwa sababu ya elimu no ntobo kithomo kibanga ibara tweta pathfinder kana atembanjira otoko lelirete skuru inkwera ciociore kibanga aite skuru no atarimu akaithuru miaka ya 1950s nebio to manarua kwithirwa ana bati skuru na tukilalamika imantu ya teenage pregnancies mantu ya teka mili ni kurea kuchuria kiuria Wero Juma kuma Karonene Gebe North Petan Class Chabare Ori kithurano kiaerekeria ba majani aja nthigurune kithengerete arimi nkuru kia magana janana kuma ntere chamawa nibathithite mucemania kwariria mathina jarabe jethiritwe ja kibakaba baruga thina ta cia barabara cia gwikia majani kiwandene kwaga twanya twangugi iwandene na kinya utethio bo mathomo and scholarship nijo mathina bokurukira barite jaja bagikathaga CS worimi mithikali nturi ni kubekira wirane bwa kithurano kia uma na weru Muingi jwa arimi ba majani ba maua electro area bare basemenie nturi ni arendi canteen kuga bye kire murungamiri wao ure bakwathira utingugi ethiritwe akibaitira kuma bakumudhura ngerekano ti barabara kubathondekera ti kubandikithia ngugine ija maingi jare yatumite bakauga sikung'ana bureoneka bamoni anyonge ibwa inyelerwe mure miayo kia loni engiri 10 aya tagare cio cia ngiri bebute mure mia tora kubira areko onto kwethia ni director otothetera we no ga kwendelea kuija mure kwina mama weta wakario marumeko ndatirimanire nwato mandarira maithori ambira ayogere loni ro ngiri 12 arete ceitie ngiri 70 na eta ke director atawete ke runya thama sako ereko ibwa wamberera
Wambera atia? Ndayogera ngiri twara lakini ndetao ngiri 70. Nari watha megesa kwa kare? Eto obisi ne director. Agero director ne tero tirima na mama county ngaba mama county kwa kawera mwanga. Endethe amamu no tharimi nyoka wangu ikawera re. Are mibeto bare yote thikyo gwatuka no subilikira Meru county re. Otaritera mama to ngabana na igo to muendete ngwe. Ora ke are mina babaritoro nonge ngwe. Beya bagerera yakaria bakambote thoka. Utongeria bubu akaeni ni utongeria bwebubuwe ni utongeria bwa kwinyelia muntu wa kawaida bai kuri tweka no mwanka wa ni kilo tia ku ngiri 5 ni kenda to kwamba kwitha twe kuthura ya director batwe itwathurire kaeni ena kura ngiri 3 na maana 6 kibindi kiki athira rwari ukiaweta ki kaeni mwari ukiawe university aina kilo ngiri 2 ngiri 27 no ikuma ki kilo ngiri 3 mwanka kilo ngiri 27 mwana wa university tuende turi harimi tuende itwitie kumenyera mayani itwitie mayani baya ndo akibandene bayo methatua yakaendwa mundene yakamenyerwa yakindwa yaekwa fertilizer miaka 3 mwana wa university omba kwithira na mayani yomba kethwa kilo ngiri 26 kilo ichumite ko ke woni na wete boloi aja bakathite ministry mithikari nturi ni untu bwa kubakishira kithurano gikethirwa kiri kia umana aki ni bagwete umwe wao mbaruria agwitwo Cecilia Kathaumiriti na baria athira bari na witikio akabaita ntakene iria batwire tontu kinya nonanitie mathitho ja mega kinya mbere ya bamuthura ntore ibwa watelete mayani na twakikisira ithurano bikathithega njira ya homa naki na ibwe sauti ya aremi toriwa bato no kethira ni yonto ana buwe kuona kwanya no mwanka bakikishe kanya kau kana kethia itwana nkona center ciakwa cionthe jesonie kwa at least wetatia sikuona gantu nikenda tombotethania kethia ni ruterelwana muntu no asino ndesie ya ne director kama scholarship omwaka twana inya tutano toweta kinya tuo nikenda tombotethia guntu kwetu creation of employment especially my youth betu iwirithira to make it kipaumbele nontu youth baba inge batena ngui na after through promising ngui already twambiritie kwa ya youth na skilled baba skilled abundi itopangwe already so ke enforce manifesto eu indairitire ndawa mama ke otaro director ke umutetheria ngwene ciawe ndenda kurura foundation ewitwa Madam Cecilia Foundation emweyo erithe ri utethia anabetu Dennis Mugendi, Weru Njuma, Ntoleni Alendi Kanitin, Gembe South, County ya Meru. Katho cia mwanya kiri mutegeri bwega no tubakona kanya kugwatanira ni utukubana aru akiri Weru Njuma bitagwantinya rikenywa monanirio mathithio karimo rinkiri mithirano tukubwega.